Muriwe neza abo ku rubuga ni mukomere cyane yuko ni Makanzu Benjamin Mobutu nabonye witwa Ben Mugisha ajya ku nzego zose za hano muri iki gihugu cy'Ubugande agenda ngambanira avuga ngo ngiye nateye urugo rwiwe. Ngewe hari ahantu nari matuye macumbitse muribuka ko igihe we na topista bancuruzaga nika ko Ben yamfasha ama video afata video ari ndi kwambara akaguru musiko benshi bazi ko mbana nta kaguru ngira ngendera ku simburangingo. We yarafilimaga akohereza abantu b'i Burayi akabahereza avuga ko ari gufasha Makanzu ko antabariza ko abantu bagomba no kungurira insimburangingo. Ariko ho maze kubimenyera ko harimo ibintu by'ubufere bita buteka mutwe, nahise mpava ndimuka. Muri uko kwimuka Ben byaramubabaje, nanagiye niwe mbonana n'umugore we ndavuga ari he Ben, nasanze atariho, mvugana n'umudamu ndabuya rero mimi ndagiye ndimutse. Hari amafoto menshi magiye mubona ku rubuga ruriya rwa nyakubahwa Perezida Barafinda biriya ngo bita ngo bitagenda mu Rwanda. Hanyuma rero amafoto menshi magiye muyabona asebya yanafashije video kwanza uburenganzira bwanjye nk'umuntu ubana n'ubumuga yakoze ikosa ryo gukora byo ku publicity kuri social media ntabizi tutabyumvikanyeho nta utamugara. Hari abantu benshi bamugaye kuko no kuba wundi ataramugara nuko sukuva ko ari ye naramugaye ari kintu na tutsimana. None ejo nagiye kwishura amadeni kuko ho nabaga nta amafaranga bamuhaga yo ku ibiryo nago yayamaga byaba ko nishura amadeni mfata amadeni hariho hose. Rero ejo nagiye kwishura ideni baturanyi banje nishura ideni maze kwishura ideni abana ba Ben barambona baramira anko ndabasuhuza. Mudamu we nawe ni hafi yewe no kwa Ben. Mudamu nawe arahagaze ku kabaraza nawe arandemuza ngo koko anko nguragenda ngo utari bye sergeant n'umwana we mutoya basi bangoma ko musuhuza maze kumusuhuza navuga sinahatinda mpita nigendera. Iyi modoka niyo nari nyirimo si ambassade ari kugitwaza ngo ni modoka ya ambassade se ambassade ikorana nanjye gute ni bya bindi bashaka kuri social media kugira ngo babone amafaranga babone ukuntu bitabaza ngo Ben Simmons. Ikintu cya mbere mmenye Ben Simmons ngiye ndi impunzi. Ben hano afite ikarita ya reserve force bare record defense no kuba niwe mu rugo hari afite na kombo ajya koresha. Ningiye namugishije gukoresha plus sign. Mwabuzi twatombo twatuni dukora ku mihanda baba ni twamutorora. Rero Ben ahamagara abantu ngo agiye guhamagara ngo agiye kunyereka ko we ngo muri uru gihugu azwi ko ari umuntu ngo ukora muri presidence niko yita. Rero ndabigira isi yose ibimenye Ben murabizi ko hari uwitwa David TV yaje kubigaragaza ko Ben ari mu bantu bari kumiga ushaka kugira ngo banyicewe na topista n'uwitwa topista aba muri Amerika ari wanyishuriraga inzu. Rero nagira numvisha ibintu ejo muriro telefone yahora nagiye muriro wabaye mukeya urananshirana no gutaha mu rugo ambutiyaje zari nyinshi biba ngombwa ko telefone simboneka. Simona ariko nsanga Ben ngo yatanze ibirego hirya no hino
angambanira amanyamazi ringamazi murakoze rero banyarwanda nagira ngo bamenyeshe rero murakoze